ndakubwira ikintu kimwe. Imana ivuga ngo nta byihishije ntabona, nta n'ibihari ntazi ko bihari. Ni Imana ibivuga ariko si jewe. Ibyo wowe umaze iminsi ndagusanga ahantu ugere nagusanze hajya wicurikira ibi kuri yumvira ibintu byari ari ibintu twavuganye. Ndabizi ikagenda umuntu w'umugabo mbere kuje washavuye ninga none sinari ku kazi no kumbwira ngo nje nashavuye sinari ko ndidiringira utudiri twanje urimo mbwira ngo nje nashavuye nyarutse rero nibaze kumpamagara ibintu bizima kubera iki ahumbiye cyane kumva ko bonyandika kuri no rupangu sha ikintu rero ngomba ndakubwire kijanye nabijya byose nakubwiye urumva wo muri wowe ushaka kumenya intumbero kugira ngo ndagukingire ingire nabo bana banje reka mfate impapuro z'urupangu iyi parcelle y'iwacu ngende ndayihinduze tugende kuri anoter ndayihinduze ndayishire ko amazina yawe ndayikwandike ko nararavye hako mushikanje no mureka kaguma abana n'ijya nyamaswa cyane ndiyumvira ati reka estime ndamurondere kugira afuma ari watahukana mushikanje ko nabonye estime uri umwana mwiza cyane je naguhamagaye ndabikubwire ndakwereka ibyo byose wimvira kuri Dani katana abanyipfuriza ahubwo anyipfuriza neza muri kazoza yanjye ubandanye uryohe. Merci beaucoup ngira ko nabirishe ngo bandanye uryohe aho kurare ku rubwo bwano nk'ibizi bitunguru bamuhimbiriwe ngo je ndi kumwe na yaba ari babagore bibisuma bibirara babagore baba profiter yari kumbwira ati ahubwo wari waratevye ubu muri aka kanyuri bagiye twavuga uri kuragengwa n'ubujambo jambo kujya mu shenzu ujya muhimbiri ubu wamaze kwibagira twaje tuba uribagiye injya twajya muhira uburyo twakuzemwo ubu rero ubu uri kurakangwa n'utudukaro ucumenga uri rofa yamaze kumbwira